Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Cecil, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasingpet ni Brian nga asawak, isu na laeng tamakunak nga awan langana. Ibain ko ni Brian nga asawak, tunggal adda papanan mi. Mabainak amang yam-amuken kuana kadagiti gagayem ko, gapu itilangana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cecil dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agasawatan, Cecil. Ngamamok akayat mo pa'y ti agadal. Ha? Awan pa'y mo't anak ta. Iso ano kayat mo ti agadal? Suportaran ka. Apag iso, umadanin ti enrollment. Pagpampanunutam. Kinapudno na. Kayat ko ti agadal, Brian. Pagyamanak launay, gaputaday ta tinakunam. Amok mo't akayat mo. Gaputa amin agagayim mo, kat agad-adal da pay laang. Agadal ka. Siyak ti makaam mo. Ipaay ko ti amin akabaalak. Agyaman unay, Brian. Nakasingsingpod ka. No kastati ko na ni Brian, ay katsaya atem anak ko. Wala nang. Aginrulak into no may alawas. Ay man tikas ka ni Brian, akas jay ti kapanunutan na. Iso adi mo kumasayangan ti gundaway, anak ko. Total, awan pa'y mo't anak yaw. Wala nang. Ikari kasayaan ti agadal. Iti kasta, sana maupay ni Brian amang suporta kanyak. Rumbeng laeng daytoy tilaglagi pem. Natural nga ado ti lalaki am-am-amom ije pagadalan. Laglagi pem, si aasawa kad, Cecil. Panunutem ko mati kinasingpat ni Brian. Wala nang. Nasingpat ti asawak. Iso asaan ang mapasamak no anyaman ti pampanunutan nyo. Ay na, umapala ka talaga kan ka, friend. Nagsingpot ni Brian. Uwan, nasingpat na talaga ti asawak. Iso asanak nga agbabawi ang nakikalay sa kankwana. Hay, sapil ako mata makasarak ak tumat itikas kan kwa ng agbalin nga asawa. Si kakit dimot. Katuan man. Nasingpat, nagagat, kan matured ti panunot na. Kan may isa, isopay tinangalukoy kan kang agadal. Ay na friend, man-mano ti lalaki akas kan kwa na. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta? Maala, intag merienda, ilibre ka. Cecil, bumangon kan. Ang mga numaladaw kay ije pagadalan. Ay, aldaw kaya man? Wan. Ala, bumangon kan. Nakaluto akon. Agiddantan nga agar mo, sar. Kan nakaidadangak matan iti pagdigos mo. Ape ati nakriniing. Iti kasta, tinulungan ka kumaan nagluto. Kan siya kung tinangidadang iti pagdigos ko. Saanan? Kabaalak. Si kakit dimat. Amok ang mabambanog ka. Isu asya kung tinasapaan nagriing. Agyaman ako, nay. Ala, umay kan. Naisagana kung ti kananta. Datan dito'y pagadalan. Ayun gayam. Adto'y ti allowance mo. Agyaman nak, Brian. Ala, mapan kan. Di mo liwayan ti mangal daw Awagan naktulangan intun malam. Tasukunan ka. O sige, agan-anad ka ijibang kagwan. O, innakon. Cecil, tayo ka di ti asawam. Ha? Wan? Iso ti asawa. Apay ka di.
Kasta ka di. Unak ngamin no isu ti amam. Lakay mat ngaminan. Kan maysa, saan kayo abagay? Anya? Mayata, adda asawam, adda pay amam. Anya? Jane, itay ka pa apalpaliiwan. Itayak pa sumanaw dito eh. Ngam ta cellphone mo latan tikit kitaam. Sapay umisam-isam ka akasta. Ay na, friend. Kachat-chat ko ngamin ni James. Ay, nagtula talaga. Nabayagan nga agar-aram kanyak. Ngamjak pa'y sinumbatan. Ha? Kitaak man ti picture na no agpay sumat lang anatar? Oh, atoy. Nasingpot ni James. Nataer. Kan nalaing iti academics. Ay no, sungbatag san, friend. Uy, nataer nga agpay ha. Kat sungbata mon Talaga sungbat na kun. Nga maguray ka. Oy, saan mo asungbatan ti lalaki babaon iti chat, ha? Sungbatam iti personal. Naawatam, friend? Nakasagana ka kadin. Itulod ka pa'y, sakbay amapanak iti bangkag. Saanan? Haglugan naglangan iti sabali. Umunakan arumwar. Madamdaman ton arumwara. Ha? Saan mo akayat nga itulod ka? Manungal daw na kasta ka. Adda ka din aramid ko asan anasayaat. No itulod nak iji pagadalan. Sursurwam kumamot ti agpalas iti kawas mo. Ado mo ti kawas mo napintas Kayat mo asawa. Ibain nak. Wan, ibain ka, Brian. Gaputa tunggal itulod nak. Kan sukunan nak. Kat katawaan dak dagiti classmates ko. Gaputa makitkita da ka. Ha? Mababain ako ni di pagadalan. Ibagada pa yun nga ama ka kano. Mababain ako, Brian. Oh, Cecil. Kulak man mo insurod mo ni Brian. Amang ano kat katawaan dak tumanan dagiti classmate. Ay na, no syakti si ka. Proud ak pa'y amang ibaga nga iso ti asawa. Kunam lang ti kasta. Kaputan nataar ni James sa boyfriend mo. Ala, saan aday ta kinataer kinapatay? Nagsimpot to pa'y ti asawa. Iso arumbong asaan mo nga ibainin. Ay, gayang friend. Adaman ni James. DJ o. Ha? Ay, nagtaarmatan ti boyfriend na. Kasta ko makataar ti asawa. Oy, Cecil. Apay anak pa uli magkamagtan. Anya ti mapaspasamakan ka, Awan, Jane. Awan. Anya ka di ti pampanunutam. Itayak pa nga agur-uray kan ka. Apay anarabian ka. Aw-awagak itay ti cellphone mo. Ngam saan mo matasungsung batan. Ada na panan mi ka ni Jane. Kasangay ti maysa classmate mi. Kasta ka di. Nag-text ka kumaa. Tapno sa anak nga agdandanag akastoy. Anyat pa ka danagam. Amok mo ti aramidak Angam nakabutbutang ita. Nang runa no rabi Imawag ka kuma. Ta sinukon kayo. Intulod na kami ni Ronnie. Kasinsinday jay nag-birthday a classmate mi. Naturog kalat ako man Apay ngamin nga inuray nakpailaang. Ha? Cecil? Apay kasta kamutan kanyak? Ala, umuna ako na maturog. Agbuya ka pa iti TV no kayat mo. Cecil, apay akla at matan ti panagbaliw mo. Anya ka din dita nga ibagbagam, Brian. Amok nga iba inak. Nang runa iti kaadwan. Apay akastakam tan kanyak nga asawa. Ha? Agsakripisyo tapno maipay ko amin akasapulam. Tapno makaturpos ka. Gaputa day takit nga rutiin karikan ka. Ngam apay nga ita. Iba inak matan. Ibain ka? Gaputa di mo amo nga ornosan ti bagim. No anya ti kabus mo nga gapoy di bangkag.
Iso matikawas mo nga umay mangsukon kanya kiji pagadalan. Narabaw day ta arason. Amok. Mariknak. Addan pang isuksukatam kanyak. Gaputa kastoy tilangak. Ngampang nga asim, Cecil. Agpanunot ka kuma. Ha, apa ang nagbarakamtan? Nagpudot ti bagim. Ay, way nga Rod. Nagsakit ti ulog. Naarbisan ak nga minidikal man. Apay ngamin na dinak inawagan, ta sinukon ka. Ammo mat apa nagtutudo ita. Nagsakit ti ulog. Kasla maulawag pa yan. Mabiit lang Mangalak iti danong. Sige man nga Rod. Pasensya kan, Brian. Tatalagaan na sakit ti ulog. Apay adi mo sungsungbatan dagiti awag ko. Pasensya kan ha. Naggurigurak ngamin. Kat bambantayan nak ti asawa. Kasta ka di? Cecil. Ay-ayatan na ka di wano saan? Ha? Wano saan lang ti sungbat dayta? Ngamin, nabayaga kong nagdatdaton kan ka. Nga maging gayta. Di mo pa ibagan at tanamnamak. Imbagakan ka idin nga dan asawa, Crony. Saan mo ka di maawatan? Kan may sa. Adumat di ti babalasang. Apay asyak pay laang asi asawa. Wen, addan asawam? Ngam awan anak yo. Saan ka di? Sipud pa'y damo ang nakita ka. Nagayatakon kan ka. Naamuak nga dan asawam. Ngam saan lata nagbaliw ti riknak. Anya? Iso apangasim, Cecil. Ikan na kumamat itinamnama. Cecil, anya ka din ti araramidam. Ha? Nagpulong kanyak ti asawam. Maipapan kada kayo iti agnagan iti Ronnie. Usaram ka di ti panunot mo? Wano saan? Nanang. Panunutem ko, mamait. Nagsayaat kan ka ni Brian nga asawam. Nasingpag. Hanggang kasta ti isubad mo kan kuana? Pakawanan na kumananang. Ngamnat nagtirik na ka ni Ronnie. Masikuga ka. Ni Ronnie ti ama ti sikug ko. Iso ang nagsabdeng akong nga agadal. Anya? Pinanunot mo ka di. No anya ti ibo nga na nga inaramid mo. Ha? Ala, makaamukan itibiyag mo. Tsak amo, no anya ti nagkurangan kan ka ti asawam. Taapay anaaramid mo ti kasta. Apay anaaramid mo ti kastoy kanyak, Cecil. Brian, pagawanan na kuma. Sa anak nagkurang kan ka, among dayta. Nagsakit para kanya. Itad kong ti waya-waya. Amok asan na kong ngayayat. Gaputain sukat nak iti dayjay aroni. Brian. Ad-ada masakita anak. No agdan na talatta. Ngam saan asyak ti adda di tapuso kan panunot mo. Ay wanam ti bagim. Nang runak at masigug ka. Sapay ko ma. Taasikas na ka ni Ronnie. Akas iti panangasikasukan ka. Napakawan kan, Cecil. Sapay ko mata makaamiris kanto. Agasawa talanta. Silulukat day turuangan ti balayta. Numalagip mo ti agsubli. Hala, mapankan. Amangan numatuukan ni Ronnie nga agur-uray kan ka. Apay akanayon ka matan ang mabarta, Ronnie. Dinak man kasarsarita, sika babay. Anya? No dinak manusan, agsublikan kini Brian nga asawam.
Jackpot siya na siyak ti ama day tasigog mo. At doon asawam. Ha? Sino ti mamati asak ti ama day ta, ha? Ha? Anya? Hala! Umanaw kan dito yung sangok. Ang mga niyapay ti maramid ko kan ka. Jack kaya ti mabibiyangan, ha? Adayaw awis da trabaho kanya kay Bagyo. Iso ang mapanak. Ha? Total, kabala matiag may sa dito yung boarding house. Nagsakit ti dyan mo. Ayabam lang di bakit nga anda di tabangir. Anya? Ala. Mapan kay Jesseled. Isagana mo amin nakawas ko. Mapan kami inton malam. Ngam, Ronnie. Awanin ti adu pay asaw. Aramida mon ti paparamid ko ken ka. Manon alawas din napalabas. Manipod pimanaw ni Ronnie. Ngam apay adyak makontak ti cellphone na. Oh, Cecil. Naipagtanda ka dito paraangan nyo. Ha, Jane. Nasayata si Marungkar ka. Mailiwak ngamin kan ka, friend. Iso na panunot ko ti umay. Tawan mo't klase kita. Aguray ka. Asino daw awagan? Kwa. Ni Ronnie. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Kan, saan matan nga active ti Facebook na? Kaya't mo asawan? Saan mo nga amunoan niya ti mapaspasamak ita, friend? Anyat kaya't mo asawan? Ay, kaasi ka pa'y, Cecil. Amom, day tati may sa arantak no apay nga imayak ditoy. Naamwakin ni Lorna, anagkuyog daroni kan mayra anapan ijay bagyo. Tisigod akaayan ayat na. Anya? Iso asaan mon anam namaan nga agsubli pay dito'y day alalaki. Nasaysaya at no agawid ka laangan ijay balay dagiti naganak mo. Nang rulakat masikog ka. Kasanon no agpasngay ka. Awan mga sikasukan ka dito'y. Linuko naglagayam ni Ronnie. Linuko naglaang. Nagpasngayak nga awan ni Ronnie, Mr. Lonely. Nadamag kulaangan ang nagkalaysadan iti kaayan-ayat na. Nasakit para kanyak. Naamiris ko dagiti biddot ko kini Brian. Insang sangit ko ti panagbabawik. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Cecil. Pagayam Cecil, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Day ko na dangaruden, ti panagbabawi, kat kanayon nga day ti udi. Anya ngay, tao tayo lang agbidot. Ti pagsayaatan na, naamiris mon ti bidot mo. Ala, sapay la kuma, tadumtang ti panawen, ama simpa ti estado yo, iti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan as Cecil, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.